Voin hi Mars ni somthum pakhat sang ni somni pakhat ni lai ni ania Mizo official channel thlir tu le ngai thatu zongjong te chibai kan bu ka cheu tun tum chu international politics chung changa Mizo pachuanom tak city lalrin oma thuzia kanon chir chuak don ani Russia in Myanmar Sipaite antran thu an chhakchhuak Sipaiten mi zanga chuang an ka hlumta garbage strike an beita Nimina UN headquarters New York khopuya Russian palai Dmitry Polyansky chuan Myanmar Sipaite hena thutop khautak ultimatum pek na chuan tharum thona ti zual so zo kang ti in khovel ram ho sa le thil ti thei zual ram som pania military chief Sipailal berten thu chu introm siama Myanmar Sipaite che na andem thu le US President Joe Biden an US Secretary of State Antony Blinken le UN Secretary General Antonio Guterres ten Myanmar Sipaite chu mipui poi soilo thana le tharum thona cho san tura antrong kamrum le khau tak chu achang let niangai ani Russia le China chu Myanmar thian thatak kan ni thina Myanmar Sipaite ni tatmado de voi somsari paruklomna Mars ni somni pasari sang ni somni pakhata ni pido khopuya nei zota ka po khan palayan tira Russia ram phei chuan an deputy defense minister Alexander Fomin alotir hialani UN Security Council rorel na engma alawada theitu veto power nei ram Russia le China chuan Myanmar Sipaite hi UN Security Council a anhum tlatawangin khothlang ram ho pointi vak ngai nan khelawani anni ram panhi te hi chuan Myanmar ram tual chung boina ram dang in rola tu lawa an mani Myanmar mi puita chin fel turani anti Burma Sipaiten mi zanga som an kap hlumta Myanmar Now Asian Nikkei Japan le Associated Press le Reuters ten Assistant Association for People Protection AAPP chinchia an ziak danin Myanmar Sipaite chuan February ni khata tangin mi zanga som an kap hlum to a thotan ni yangun khopuya mi pariat kap hlumin Sagaing region mi tenen mi som palian kap hlumta ani thole ni Mars ni somthuma Myanmar Sipaiten karen tlang mi te omna chu jet fighter panhi le helicopter manga an bay wangin mi parukan thia mi som pakhat hliamna tak anom ni in shorton ni current National Union Foreign Affairs Department thupuang tu chuan a soya mi pui tele Sipaite inepna le in beina chu alakal chhomek zelani US in Myanmar nena insum don tonna achu chat felta Antony Blinken US Secretary of State chuan Myanmar le US ten insum don ton an lo nei zong an chu chata titawp ani thu apuanga khovel ramdang te po sipai sarkar nena sum don na lian tham an nei na titawp vek turin atur zui bokani Antony Blinken hian he thu hi news conference apuanga ni USian kumsang ni som pathum khan Myanmar ramin mipui ro relna democracy kongzo me khria in Myanmar ram chu sumdon na le economics lama alo thanzel theinan ti in trade and investment framework agreement in remna lo siam pui to a US chuan Myanmar ram economic reform chu angai poimo in khovel huap globalia alo thanlen vea maso na rural le ti chakna tu development integration global trading system thatak anei du sakani mase Sipaiten mipui ro ren an lak sak le ta ka wangin in remna alo siam puina po alo chu chat le ta ani Katrin Tai US Trade Representative chuan sangni som pathum trade agreement ti top nima sela generalized system of preference thilthon chu export nairo ennonani ati US le European Union ram te chuan khovel ram re thei zualte tanga an thilak lu imports chi ranga chia lak tur te chu ngai na thiam na pe in chia tarif tam tak an lo lak sak du lo thina chu wangin ram re thei si le na thok tu hlot lemna rama khovela brands company industry te lutin thil tam takan siam chuaka chungchuram house rama lalut le in ram re thaya cheng te ma khoti eng tu poimo tak alo ni thina ni chung ram re thaya company industry din tu CM2 te point aman ruwa materials te ram chang ka ngami lak lu ni ma sela siam chu alo ni khan made in India made in Myanmar made in Bangladesh made in China ti kha da lo ni ta thin ani Myanmar Sipaiten tharum thoa anmani dodal tu mi pui silai nei velawan ka hlum fo na chu UN le international organization sangrang Amnesty International
Global Witness le Human Rights Watch te pon andem hle thina ma se Myanmar Sipaite chon engte wala an ngai lawa mipui te chu nimin thlengin an laka phlum ta zelani mipui lam lain tlom mai an tumbik silo ni tin mai in Myanmar rama chuan boina chhum pui jingin thina in thala zar zel ri ani bermai garbage strike a bolhlo avum ther thur nimin thole ni khan yangun khopuya chuan sipai sarkar du lo tu Civil Disobedience Movement CDM lam thlop tu mi puita chuan sipai ho te run luinan le do dal nan ti in an che dan tactic an thlaka kong puya le kong peng thuam lun la ya te chuan bol hlo te an pain an chung vum nek nuk maya kong puyan ti balin motor te de tan chuan kar har sakopin bol hlo te chu an chung vum nek nuk maya hetianga CDM thil ti hi sipai sarkar chuan a ho hle ani Kim Min Dong District West Yangon thunei tu te chuan chutianga an bolho tam tham zet mai te kong puya lo the dar nei nuai thin te chu man kho ma hremna pe kan ni tur thuan puanga ma se eng hremna nge pe kan tu mero an soi fi lo ani thang thar ho generation z anti mai te chuan sipai sarkar na chu an ho zual hle a heng generation z anti ho te hi kumsang bithar new millennium anti kumsang ka zako som ko tanga sang ni chhovela piang ten ni bera an pi le pu te le an nu le pa ten kum som ruk chuang sipai ro ren an lo se pui ru tuarang chu ti bo le ti re ngei tumin du lo nan lan tir zel ri ani kum sang ni pasaria saffron revolution ti in khami tum khan buddhist pui thiam ho thui lo kor fual eng hathin te point sipai ro rel an do dal na salea tam takin an thi pha bok ani kum sang ka zako somriat pariata sipai ro rel na du lo na khan kol buddhist pui thiam te ngei point huaisen takin an do dala mi sanga chuang thi in an soya ma se sipai chakna tharhui chu an chu chat zo chuang lawani tuntuma an buaina po hian enge an zel don hria thiam har sat takani tlang mi nam sipai ten tho ho na thuthlung an siam tran mek nimina Myanmar rama tlang mi nam then khatte chuan sipai te che du dan le ro rel na chu nun ron thlak ti in tharum thona le mi puite thi sen chuana le thana ti top turin Myanmar sipai sarkar chuan phuta heta tho ho na thuthlung ziek tu pol te hi Three Brothers Alliance tin an kau maya chung te chu Datang National Liberation Army TNLA The Myanmar National Defense Alliance Army MNDAA le Arakan Army AA te an ni a an thu chua chuan Myanmar sipai te chet na sa takademin mi pui poi soilo te thi sen chu in ti top lo chuan do dal tu te zinga telin kan beile tang cheu mi pui te chu kan veng him don ani an tia hei hi the General Strike Committee of Nationalities GSCN malak na ni in GSCN te chuan Three Brothers Alliance thil tum chu fakin tlang mi helte tang rual chu loma man ti hle ani heng pol te hi Rakhine Kokang Tang Palong naman niya the committee representing the CRPH te point tlang mi nam sipai tang rual tum tu te chu an faklea CRPH ti chu sap tongin committee representing Union of Parliament ti na niya sipai sarkari na nam thlu ka thunei na chu saka mi puite thlan parliament member te in sui khom na kha ani CRPH hian theito pin tlang mi nam sipai ethnic armed force te in sui khom tira kol sipai tatmado te ma chon tira tum me kani CRPH te hian an website a chuan khovel ramdanga ral tlan sarkar emo sipai sarkar do dana kalpui zelna turin US dollar makta duai ku point panhi suman tuanga ton in an ziak ani United Nations chief in Thualthahna titawp u ati Antonio Guterres UN Secretary General chuan new conference na in Myanmar sipai sarkar chu Thualthahna titawp turina phut non le a Myanmar sipai te hena ka thu cha chu tlom le mol te mai ania chu Thualthahna ban san vat ro politics awanga man khom te chuar u ti ani ti in ma se Myanmar sipai sarkar hian an bengaronga an thun lova an bengdar po akhon rik saklem lo ni na lang generation z hoten nam sipai pol zomandu kumsang kha ko som ko tanga sang ni inkara piang thang thar no pangjok thisen lum te chuan Myanmar tul chung boina wangin sipai uniform uktrial theng thung le ral thuam huma tatma do sipai ho te chu baya dawan chakin zalen na sual tu freedom fighter anga chetla kan chak hle ni in media then khatte chuan an ziak ani mars ni somni pani po khan yangun khopuya thalai
kum som pali atanga som pakovel turte chuan tlang mi nam sipai ethnic armed force te hnuaya in dawnun chanle ral beidan te le training nei an dua yangu na tanga TP to inkar konga hian sipai te chuan kongpuya roadblock te lo siamin khualzin phur motor te le lir thei vei wak te uluk takin an lo en fi na lama thalai mi som pali lai tlang mi nam sipai zum tumte man ni in sipai sarkar thu chu chuan ata langani Mizoram in India la katanga independence su lai kum sang khazakwa somruk panga atanga sang khazakwa somriat paruk inkara po mizo thalai thi sen lum tam takin Mizo National Army nam sipai te chu anzom thrin ani kha chu tiangang deuh chuan yangun khopui le ache vela thalai tam tak chuan tlang rama tlang mi nam sipai pol zom an du thar ani ome Myanmar rama tlang mi nam sipai pol chak tak le thil ti thei tak pakhat Karen National Liberation Army te chuan an mani pol zoma sipai sarkar do du tu te chu ven him le training lo pek an hre lo ni nan soi to ani KNU hi kumsang khazakwa somriat pariat kuma sipai sarkar do dal tura din chho All Burma Student Democratic Front ABSD po lo thlopa lo ti chak ber tu an nia KNU KNLA te hi an sipai uniform le ral thum te po athai na changkang hlea Thailand le Myanmar ramri de pa anin kul ani CRPH 10 nam sipai pol an sui fin zo tak mewangem Committee Representing Union of Parliament te chuan tlang mi nam sipai te inzong khom tira Federal Union Army turin an somin inbiak nakal chhomekin an soya CRPH thil tum chu tlang mi nam sipai te chuan tha an ti vek lain atak tak aomin athleng theyangem ti chu zona chan thiam har satak aniri ani Myanmar now chanchin bu chuan Karen National Union ho tu te thu soiziakin KNU Committee on Foreign Affairs suaitu pakhat Jean Mar Ong chuan kan in biak china za zela somria chu zo fela in remna siamani to ni ati pado so man KNU io a thupuang tu chuan BBC palai hena CRPH chuan political thila ruam manna fel fight tak political plan an siama tlang mi nam sipai te rin nang hangam na tur an siam ngaya rin tla ka anoma poimo ani CRPH chuan an hruai theini poin tunge tlang mi nam sipai te chu hruai ta ang hun kal to historia mo phurna kan lo la to a tuna boruaka Federal Union Army ti te soini in tunge army te chu kai hruai ta ang le tunge buat sayang coloring lawani ati KNU ho te chuan khovel ram dang te chu Myanmar sipai sarkar ne na in lei chin na le in sum don to na ti to vek turen an nge na mi puipoi sailo mei chiele no pangle tar chak lo te tharum manga be na chu kan du lovin kan dem tak zeta ni ti in thu chu an siamani The Associated Press chuan tunkar pathiania Karen refugee ten Thailand an lu chu Thai army ten Myanmar rama thotan ni khan an thon let ni nan ziaka Karen mi pui ta hi Ma Hong Son province Thailand a mi sang ni sanga tanga sang thumin kar chu himna zongin an ral tlan to ni nan soya Thai Prime Minister General Prayut Chan-o-cha chuan reporters te hena Myanmar ral tlan lo lu huk chu kan du lova ma se human rights le humanitarian issue kan ngai poi mong ti na lo soi zo chawa ma se Karen refugee te chu an thon kir ni in Karen Women Organization KWO le NGO then khatten an ta langani ma sam le vilaisa chuan Karen pakhat chu Salwin River luya longin mi pasari an hruai kaya liam tuar kal theilo chu check gate an va zon thlenga Thai duty ta chuan an lo en chuan amit te dukcher chura bomemo thilpu kenemo perna ni mela anunga liam na tak a ombo ka wangin Thai sipai te chuan an hospital a en kol turin an langhala ma se midang liam tok lo te chu Myanmar rama an nor kir ti ani hetianga thil thlen dan hi Myanmar le Thailand rama chanchin bu journalist hote en fiero an rem ti lawani AP News chuan thotan nia Mandalay khuwa sipai ka hlum tak an vuina an kuzung tang pathum te chu kuang zon tu te point chunglama lek chuakin ruang bula thuziak lian tak rest in power ti an ziak kuwani ati ka hlum si che sualangin hospitala an ziak fel diam video pakhat darwaka chuan Myanmar Sipaite kongpuya motorbike ka thian pathumin phur chu zuin silai nan kap thuai thuaya motorbike ka chuang te chu tluin pahni an tlan che theya ma se pakhat chu angonga ka ania chu video chu adar na sa hle ani Myanmar now chanchin bu chuan chui chiang in chu video an ka chu
ko min lat kumsom pasari upa ania Mars ni somni pasari zinga doi muna ka ania doi khuwa arzarni rota chuan tlangwal ko min lat te thian pathum chu motorbike in phurin konga sipai motor pahnih lo lang thutin motor atanga zuang thlain an kap ta thuai maya hetianga sipai te che dan hi kothlera CCTV chuan alo chin chia veksia sipai te chuan ko min lat kumsom pasari chu tanin thai khuwa army hospital anda chuta chuan doi watch chanchin bu palai na vatloa biak thailovin ni khokhelovin alo oma army hospital thoktu te chuan engma an soi lo ani ati amuna to tu so chuan kavatlo non le chuan alo meng pe shrama atong pe lo that lampan tura ka ngai line aboral zui tamaya aruang chu kanvaseng hoi chuan hospital lam chuan death certificate a chuan motorbike ka che suala thi angin anziak ti na soi ni in Myanmar naw chuan ata langa doi khuwa hian inrin ni thokhan mipa kumsum ngami ka hlum ni in tatma do ten Armed Force Day ami za som palian ka hlum jing atel ti anibok ole khati zong kha tun hunata na Myanmar chungchanga city larin omathu zia kanon chia chu theite chu ania Mizo official channel thir tu lengai thatu zong te in zawai chunga kan loma chanchin thar dang nen kanon let le thuayang